Da bi građani mogli da budu aktivni u društvu i da na najbolji način koriste prednosti današnjih informacionih tehnologija, neophodno je da budu medijski pismeni. Medijska pismenost je veština neophodna svim generacijama i tiče se svih medija, i radija, i televizije, filma, štampanih medija, interneta i svih drugih komunikacionih tehnologija. Podrazumeva mogućnost građana da pristupe medijima i da ih koriste u komunikaciji, kao i da razumeju medijske sadržaje i da imaju kritički odnos prema njima. Vladina medijska strategija iz 2011. konstatovala je nisku medijsku pismenost u Srbiji i preporučila je unapređenje ove veštine. Zašto je važna medijska pismenost i šta se u Srbiji radi na medijskom opismenjavanju i dece i odraslih, za Evronet otkriva Adam Santovac. U toku je čas građanskog vaspitanja. Tema su mediji. Najviše me trenutno zanima fotografija i pošto neki mediji naravno ne prenose toliko toga o tome, najviše idem na internet. Najviše čitam vesti na internetu, pa ako nema tu šta me zanima i ako nema nešto, onda odem uzem novine. Da li vi formirate svoje mišljenje na osnovu pisanja i izveštavanja medija generalno? Pogledam dnevnik, čisto ako nema ništa drugo na televiziji. Ono je oko pola 8, 7, zavisi, ali na svim kanalima onako prelistam čisto da vidim da li kod svih isto. Svake novine imaju neku svoju priču. Svako nešto različito govori. Sad ne znaš kome da veruješ, pa moraš više njih da proveriš. Plan i program građanskog vaspitanja za 4. godinu srednje škole predviđa da kroz interaktivne radionice ovog tipa nastavnici medijski opismene učenike. Znači, polazi se od prava na informaciju, preko priče o nezavisnosti medija, o kvalitetu informacija koje postoje u medijima, zatim medijske manipulacije. Ni osnovce koji izaberu građansko vaspitanje ne zaobilaze radionice na temu medija. Osim kroz časove građanskog vaspitanja, učenici su se prethodnih godina medijski opismenjavali i kroz projekte nevladinog sektora. Jedan je finansiralo Ministarstvo kulture i informisanja. Reč je o projektu Mediji od A do Š, koji je u 5 gradova sprovela medijska dokumentacija EBART. Na predavanjima u 20 škola podeljena je knjiga koja upoznaje učenike i nastavnike sa osnovnim oblicima novinarskog izražavanja i motiviše mlade da redovno prate medije. Osnovna je stvar steći naviku da se mediji prate, kao što je važno steći naviku da se čita, a u isto vreme i da postoji određena, ajde da kažem, kritičko mišljenje i uverenje da nije sve ono što pročitate ili gledate istine. Zato bi nastavnici kao na času građanskog vaspitanja kojem smo prisustvovali trebalo da upozoravaju učenike da budu obazrivi u korišćenju medija i da ih nauče kritičkom stavu prema medijskim sadržajima. Koliko je bitna nezavisnost i zbog čega je bitna nezavisnost medija? Mogu da ucene da neće dobiti sredstva koja su im potrebna ako ne kažu tu i tu vest koju oni žele. Isto tako i na televiziji može da se kaže nekog kandidata, nebitno ako su već predsjednički izbori ili bilo kakvi izbori, da li će više njega da podrži ili nekog drugog, da li će reklama da ide više puta ili manje. Kroz najintenzivniji oblik medijskog opismenjavanja prošli su učenici 30 škola širom Srbije, zahvaljujući projektu Beogradske izdavačke kuće koja izdaje knjige o medijima. Svaka škola formirala je učenički tim koji je prisustvovao van nastavnim aktivnostima medijske pismenosti. Biblioteke svake od odabranih škola su na poklon dobile naslove koje su učenici proučavali, a stečena znanja primenjivali u svakodnevnom korišćenju medija. Kada imaju takav jedan odnos, objektivan odnos i pristup, onda neće napraviti bilo kakvu vrstu romantičarske ponesenosti za novim medijima ili neće biti u situaciji da budu žrtve jednog takvog tretmana, umeće da dešifruju i kritički intoniraju svoje mišljenje. I dok u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji srednjoškolci medijsku pismenost imaju kao obavezan predmet, kod nas se o značaju i ulozi medija u školama govori samo kroz izborni predmet građanskog vaspitanja i retke projekte koji ne obuhvataju veliki broj učenika. Postoji određena indolencija i
nespremnost da se uvode novi sadržaj u naše obrazovanje. I to je, mislim, najveći problem. Problem je zaista u Ministarstvu prosvete. Srbija je krajem oktobra usvojila novu strategiju obrazovanja do 2020. godine, koja ne ukazuje da će se u narednom periodu nešto promeniti kada je reč o medijskom opismenjavanju. U delu strategije namenjenom preduniverzitetskom obrazovanju, u jednoj rečenici se konstatuje da su školske biblioteke i medijateke prostori za razvijanje medijske pismenosti, ali nema predloga ko i na koji način bi trebalo da na temu medija radi sa učenicima. Evropska komisija posvećuje veliku pažnju podizanju nivoa medijske pismenosti i to posebno kroz obrazovni sistem. Također preporučuje svim zemljama članicama i medijskoj industriji da rade na edukaciji kako bi građani umeli da prepoznaju različite oblike medijskih poruka, bez obzira da li se one šalju putem reklama, filmova ili online sadržaja. Gledali ste Evronet.